mu marushanwa akunzwe cyane hariya ku mugabane w'i Burayi ndetse rikaba ari naryo rushanwa rikurikirwa n'abatari bakeya ku isi hose. Irushanwa ryatangiye mu 1955. Irushanwa ryatangiye ryitwa European Champion Clubs Cup. Irushanwa ryaje gukomeza rikinwa mu kugeza mu 1992, ryaje guhindurirwa izina ryitwa UEFA Champions League, ari naryo tugiye kuganiraho kuri ubu. UEFA Champions League muri 2026 ni irushanwa rikomeje muri kimwe cya kabiri, aho ku itariki 28 na 29 z'ukwezi kwa kane ama ekipe azaba akina muri kimwe cya kabiri kirangiza. Nama ekipe ane guturuka muri shampiyona eshanu zikomeye ku mugabane w'u Burayi: shampiyona yo mu Bwongereza, shampiyona yo mu Budage, shampiyona yo mu Bufaransa ndetse na shampiyona yo muri Espagne. Nama ekipe afite ibigwi. Reka turebere hamwe inzira aya ma ekipe yanyuzemo. Aya ma ekipe kugera muri kimwe cya kabiri, mbese yaciye mu zihe nzira guturuka muri Ligue Feza. Aya ma ekipe uko arane ni ekipe ya Arsenal, ni ekipe ya Paris Saint-Germain, ni ekipe ya Bayern Munich ndetse na ekipe ya Atletico Madrid. Tujye kurebera hamwe buri ekipe ku ekipe. Ekipe ya Arsenal muri kimwe cya kabiri zahura na ekipe ya Atletico Madrid, ndetse ekipe ya Paris Saint-Germain zakina n'ikipe ya Bayern Munich. Tujye kureba ku ikipe ya Arsenal. Iyi ekipe ya Arsenal ni ekipe yo mu Bwongereza itozwa n'umutoza ALPHA-T. Iyi ekipe yavuye muri Ligue Feza idatsinzwe umukino n'umwe. Ni ekipe yatsinze imikino yose uko ari 8. Ni ekipe yitwaye neza, itsinda iyo mikino 8 harimo n'ama ekipe akomeye: Bayern Munich, Atletico Madrid ndetse na Milan. Tutibagiwe kandi ikipe ya Club Brugge, ndetse tutibagiwe iyi ekipe ya Olympiacos, tutibagiwe ndetse na ekipe ya Atletico Club de Bilbao. Ni ekipe ya Arsenal yabashije kwitwara neza, yandika amateka, itsinda imikino yose uko ari 8, yegukana amanota yose uko ari 28. Yabashije gukomeza muri kimwe cy'umunani kirangiza idaciye muri playoffs. Ekipe ya Arsenal kandi yahuye na ekipe ya Bayer Leverkusen muri kimwe cy'umunani, ibasha kuyitsinda ku giteranyo cy'ibitego 3-1. Aho umukino ubanza wahuje aya ma ekipe yombi, ekipe ya Arsenal yari yanganyije n'ikipe ya Bayer Leverkusen. Umukino wo kwishyura, ekipe ya Arsenal yitwaye neza, itsinda ikipe ya Bayer Leverkusen ibitego 2-0. Ikindi wamenya ku ekipe ya Arsenal, ni ekipe yagiye muri kimwe cya kane kirangiza ihura na ekipe ya Sporting guturuka mu gihugu cya Portugal. Ni ikipe ya Sporting itoroshye, nayo ifite amateka ndetse n'ibirwa. ALPHA-T ndetse n'abasore be babashije gusezerera ekipe ya Sporting. Imikino yari yahuje amakipe yombi. Umukino wa mbere wa ikipe ya Arsenal yari yatsinze ikipe ya Sporting igitego 1-0, nicyo cyatandukanyije izi mpande zombi, birangira Arsenal yegukanye itsinzi ku mukino wa mbere. Ku mukino wa kabiri ama ekipe yarakinye. Ikipe ya Sporting yari yasuye ikipe ya Arsenal. Arsenal ibasha kwitwara neza, ibasha kunganya na ekipe ya Sporting, ikomeza ku gitego 1-0 yari yatsinze mu mukino ubanza ibifashijwemo na Kai Havertz. Ekipe ya Arsenal ni ekipe yazamutse muri ubwo buryo, ndetse ubu ngubu ikazaba ikina umukino wo muri kimwe cya kabiri kirangiza iri kumwe n'ikipe ya Atletico Madrid. Wibuke ko iyi kipe ya Arsenal yabashije kwitsindira ikipe ya Atletico Madrid muri Ligue Feza y'ibitego 4 byose ku busa.
Reka tukiva ku ikipe ya Arsenal tujye ku ikipe ya Atletico Madrid bazaba bakina muri kimwe cya kabiri kirangiza, turebere hamwe ngo yo yaciye mu zihe nzira. Ikipe ya Diego Simeone hariya mu gihugu cya Espagne ni ekipe nayo itoroshye, ni ekipe nubwo byari bigoranye yo muri Ligue 16 bitameze nka ekipe ya Arsenal bazaba bakina. Ni ekipe yakinye imikino yose 8, ni ekipe yabashije gutsindamo imikino 4, ni ekipe kandi yabashije gutsinda iyo mikino 4. Ikipe ya Atletico Madrid yanganyije umukino umwe, itsindwa imikino 3 yose mu mikino 8 yakinye. Ni ikipe muri Ligue 16 yahuyemo na ekipe ya Inter Milan ndetse ihuramo na ekipe ya Liverpool, tutibagiwe na Eintracht Frankfurt yo mu gihugu cy'Ubudage, tutibagiwe na Arsenal byikiniye umukino Union Saint-Gilloise yo mu gihugu cy'Ububirigi, ndetse yaje gukina n'ikipe ya PSV Eindhoven yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikipe ya Atletico Madrid ndetse undi mukino yakinye n'ikipe ya Galatasaray, ndetse n'undi mukino yakinye na Bodo Glimt. Mu mikino iyi ekipe ya Atletico Madrid yabashije gutsinda ni umukino yatsinzemo Eintracht Frankfurt, ndetse n'umukino yatsinzemo Union Saint-Gilloise, ndetse n'umukino yatsinzemo Inter Milan, umukino yatsinze PSV Eindhoven, umukino yanganyije na Galatasaray, ndetse n'umukino babashije gutsindwamo na Bodo Glimt. Tutibagiwe ndetse n'umukino yatsinzwemo na ekipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi ekipe yasohotse muri Ligue 16 ku mwanya wa 14 ndetse n'amanota 13, ibasha gukina playoffs, umukino yakinye n'ikipe ya Club Brugge hariya mu gihugu cy'Ububirigi. Iyi kipe ya Atletico Madrid kandi mu mikino yose yakinye na Club Brugge yayisezereye ku giteranyo cy'ibitego 7-4. Ikipe ya Atletico Madrid nyuma yo gusezerera ikipe ya Club Brugge muri playoffs ku giteranyo cy'ibitego 7-4, yaje no gusezerera ikipe ya Tottenham Hotspur mu gihugu cy'Ubwongereza muri kimwe cy'umunani kirangiza ku giteranyo cy'ibitego 7-5, kuko umukino ubanza ikipe ya Atletico Madrid yari yatsinze ikipe ya Tottenham ibitego 5-2, ndetse umukino wo kwishyura ikipe ya Atletico Madrid yaje gutsindwa n'ikipe ya Tottenham ibitego 3-2, ariko ntibyayibuza gukomeza igiteranyo cy'ibitego 7-5. Ikipe ya Atletico Madrid yageze muri kimwe cya 4 ihahurira na ekipe ya Barcelona. Ni ekipe itoroshye nayo yashakaga gukina ikagera ku mukino wa nyuma. Ni ekipe ya Barcelona yahabwaga amahirwe kuko ni ekipe yitwara neza muri iyi minsi, ni ekipe ikomeye ikina umupira ubereye ijisho. Ariko kuri uwo mukino wabahuje na ekipe ya Barcelona, Atletico Madrid ntabwo byayibujije kuba yasezerera ikipe ya Barcelona, kuko yayisezereye ku giteranyo cy'ibitego 3-2. Umukino ubanza Atletico Madrid yari yakinye n'ikipe ya Barcelona, ekipe ya Atletico Madrid yari yabashije kuyitsinda ibitego 2-0. Umukino wo kwishyura ikipe ya Barcelona yitsinda ibitego 2-1, ndetse ukize ku giteranyo urumva ko ekipe ya Atletico Madrid yasezereye ikipe ya Barcelona ku giteranyo cy'ibitego 3-2. Kuva muri Ligue 16 kugeza muri kimwe cya 4 nizo nzira ikipe ya Atletico Madrid yanyuzemo, kuko igeze muri kimwe cya 2 ikazaba izihurira na ekipe ya Arsenal bakinye muri Ligue 16. Ikipe ya Arsenal ikaba yarabashije gutsinda iyi ekipe ya Atletico Madrid. Reka twitege umukino uzabahuza izi mpande zombi, ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Ndetse ikintu wamenya kuri aya ma ekipe yombi, ushobora kwibaza uti mbese imikino yayihuje aya ma ekipe yombi ndetse n'imikino byakinye mu mateka ni iyihe?
ku ruhande rwa ekipe ya Arsenal na Atletico Madrid nuko muri 2018 Europa League yari ikomeje muri kimwe cya kabiri kirangiza. Iyi ekipe ya Atletico Madrid basha gusezerera ekipe ya Arsenal ku giteranyo cy'ibitego 2-1. Umukino ubanza ikipe ya Atletico Madrid yari yanganyije n'ikipe ya Arsenal igitego 1-1. Umukino wo kwishyura ikipe ya Atletico Madrid itsinda ikipe ya Arsenal igitego 1-0. Icyo gihe cyari cya Diego Costa cyatandukanyije impande zombi. Ekipe ya Arsenal ihita isezererwa. Undi mukino twakubwiye nuwo ikipe ya Atletico Madrid na Arsenal byihuriye muri Ligue Phase. Ikipe ya Arsenal ibasha gutsinda ikipe ya Atletico Madrid ibitego 4-0. Iyo niyo nzira ekipe ya Arsenal izakina na ekipe ya Atletico Madrid. Aya makipe yombi yabashije kunyuramo ndetse akaba ageze ahangaha muri kimwe cya kabiri. Wumvishe urugendo ndetse n'inzira aya makipe yanyuzemo ndetse n'umukino w'amateka wayahuje ku mpande zombi 2018. Reka dukomeze ku mateka ndetse n'inzira amakipe yandi Bayern Munich ndetse na Paris Saint-Germain zizakira muri kimwe cya kabiri. Inzira zanyuzemo mbese zo byari bimeze bite? Zanyuze mu zihe nzira bimeze bite? Ikipe ya Vincent Kompany ariyo Bayern Munich yabashije gusohoka muri Ligue Phase ari ya kabiri ubwo yatsindaga imikino 7 igatsindwa umukino umwe wonyine. Ni ekipe yaje kurikira ikipe ya Arsenal muri Ligue Phase nayo yitwaye neza isoka ari ya kabiri ku mwanya wa kabiri n'amanota 21. Ekipe ya Bayern Munich ni ekipe yakinye umukino wa mbere itsinda ikipe ya Chelsea yo mu Bwongereza ibitego 3-1, ndetse ekipe ya Bayern Munich ku mukino wa kabiri yatsindaga ikipe ya Pafos ibitego 5-1. Umukino wakurikiyeho wa gatatu ikipe ya Bayern Munich yari yatsinze ikipe ya Club Brugge ibitego 4-0. Ikipe ya Bayern Munich kandi yitsindiye ikipe ya Paris Saint-Germain muri Ligue Phase. Ndetse umukino wa gatanu ikipe ya Arsenal niyo yonyine yabashije gutsinda ikipe ya Bayern Munich ku munsi wabo wa gatanu. Ikipe ya Bayern Munich ku munsi wa gatandatu yatsindaga ikipe ya Sporting ibitego 3-1. Ikipe ya Bayern Munich yaze gutsinda ikipe ya New Saint Gilloise ala mu Bubiligi ibitego 2-0, ndetse ikipe ya Bayern Munich yabashije gutsinda ikipe ya PSV Eindhoven ala mu gihugu cy'u Buholandi ibitego 2-1. Ntibyari byoroshye ku ikipe ya Bayern Munich kuko yaje kugera muri kimwe cy'umunani idakinye playoffs igiti yahurira n'ikipe ya Atlanta guturuka mu gihugu cy'Ubwongereza. Atlanta ni ikipe itoroshye ariko ekipe ya Bayern Munich yaje kuyitambukaho nk'ekipe yoroshye kandi ikipe isuzuguritse kuko yaje kuyitsinda ku giteranyo cy'ibitego 10 byose ku bitego 2, kuko umukino ubanza wahuje aya ma ekipe yombi ekipe ya Bayern Munich yari yatsinze ikipe ya Atlanta ibitego 3-1. Umukino wo kwishyura wahuje ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe ya Atlanta bakinye kuri Allianz Arena. Ikipe ya Bayern Munich yatsinze ibitego 4-1 cya Atlanta yisezerera ku giteranyo cy'ibitego 10 byose kuri 2. Ikipe ya Bayern Munich ihatambukana umucyo ikomeza muri kimwe cya kane kirangiza. Muri kimwe cya kane ikipe ya Bayern Munich mu nzira zayo ntabwo harimo ekipe yoroshye kuko yaje guhura na ekipe ya Real Madrid muri Espagne, ekipe ifite ibikombe bya UEFA Champions League bigera kuri 15. Ekipe y'ubukombe ntabwo byari biteye ubwoba kuko ekipe ya Bayern Munich yari maze iminsi yitwara neza. Ikipe ya Real Madrid yo ibyo yakoreraga muri champion nabyo nagahoma muno.
ikipe ya Bayern Munich ibasha kwitwara neza itsinda ikipe ya Real Madrid ku mukino wa mbere. Ikipe ya Bayern Munich yatsinze ikipe ya Real Madrid ibitego byose 2-1. ni ekipe ya Real Madrid yari yakiriye ibasha gutakaza kuri stade yayo, Stadio Bernabeu. Umukino wo kwishyura wabereye kuri Allianz Arena kuri stade y'ikipe ya Bayern Munich. Ikipe ya Bayern Munich yabashije gutsinda ikipe ya Real Madrid ibitego byose 4-3. Ikipe ya Bayern Munich isezerera ikipe ya Real Madrid ku giteranyo cy'ibitego 3-4. Nizo nzira ekipe ya Bayern Munich yanyuzemo, ikipe iri guhabwa amahirwe menshi cyane yanyuzemo, ikaba igeze muri kimwe cya kabiri, ariko ikaba iri kumwe n'ikipe ya Paris Saint-Germain, defending champion, ikipe iheruka gutwara igikombe cya UEFA Champions League, ndetse ikaba yongeye kugera muri kimwe cya kabiri. Reka nayo turebere hamwe yanyuze mu zihe nzira kugira ngo igere hano muri kimwe cya kabiri. Ikipe ya Paris Saint-Germain ya Luis Enrique ni ekipe ikomeye ndetse iri kwitwara neza muri iyi minsi. Ikipe ya Paris Saint-Germain yavuye muri Ligue Phase ikinye imikino 8. Muri iyo mikino 8 yatsinzemo imikino 4, inganya 2, ndetse ibasha no gutsindwa imikino 2. Ikipe ya Paris Saint-Germain kandi yasoje ifite amanota 18, iri ku mwanya wa 11, biha amahirwe yo gukina playoffs. Iyi ekipe ya Paris Saint-Germain muri Ligue Phase yakinye n'ama ekipe 8, ariyo ma ekipe ngiye kukubwira muri uyu mwanya. Ikipe ya Atlanta, ikipe ya Paris Saint-Germain yabashe kwitsinda ibitego 4. Ikipe ya Barcelona, Paris Saint-Germain yitsinze ibitego 2-1. Ikipe ya Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain yitsinze ibitego 7-2. Ikipe ya Bayern Munich niyo yabashe gutsinda ikipe ya Paris Saint-Germain, ndetse Paris Saint-Germain ku mukino ukurikiraho yatsinze ikipe ya Tottenham ibitego 5-3. Ikipe ya Paris Saint-Germain kandi yaje kunganya n'ikipe ya Athletic Club de Bilbao, ndetse ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinzwe n'ikipe ya Sporting Club. Ikipe ya Paris Saint-Germain yanganyije na ikipe ya Newcastle, uwo ni umukino wa kabiri yari inganyije muri Ligue Phase. Playoffs, ikipe ya Paris Saint-Germain yakinye n'ikipe ya Monaco, igisezera ku giteranyo cy'ibitego 5-4. Nuko nguko ikipe ya Paris Saint-Germain yazamutse muri Ligue Phase, ndetse ikina playoff ikomeza gutyo ku ikipe ya Monaco, igisezereye ku giteranyo cy'ibitego 5-4. Muri kimwe cy'umunani ntabwo byari byoroshye. Iyi ekipe ya Paris Saint-Germain yahahuriye n'ikipe ya Chelsea, ariko ntabwo Chelsea yari Chelsea ya ikipe ikomeye tuzi. Chelsea batambutseho byoroshye kuko ikipe ya Paris Saint-Germain yabashe kuyinyuraho n'igiteranyo cy'ibitego 8-2. Umukino ubanza wahurije Paris Saint-Germain na ekipe ya Chelsea, ni ekipe ya Paris Saint-Germain yitsinze umukino ubanza ibitego 5-2, ndetse umukino wo kwishyura ikipe ya Paris Saint-Germain yitwara neza, itsinda ikipe ya Chelsea ibitego 3-0. Ikipe ya Luis Enrique yakomeje muri kimwe cya kane kirangiza igahurira na ekipe ya Liverpool. Ni ekipe ya Liverpool itari mu bihe byayo, ni ikipe itari mu bihe byoroshye, kuko ekipe ya Liverpool, ikipe ya Paris Saint-Germain yabashe kuyitsinda ibitego 2 byose ku busa umukino ubanza, ndetse umukino wo kwishyura ekipe ya Paris Saint-Germain yabashije gutsinda nanone Liverpool ibitego 2 ku busa. Nizo nzira ikipe ya Paris Saint-Germain yanyuzemo, aho kuri ubu ngubu muri kimwe cya kabiri zabikina n'ikipe ya Bayern Munich. Umukino wabahuje kandi wamenya nuko ekipe ya Bayern Munich yari yatsinze ikipe ya Paris Saint-Germain muri Ligue Phase ibitego 2-1. Amateka kuri aya ma ekipe yombi, haba ku ekipe ya Bayern Munich n'ikipe ya Paris Saint-Germain zizaba zikina, ni ekipe mateka mu mikino yazihuje uko ari imikino 13, na mukino n'umwe bigeze banganya. Mu mikino 13 yose ikipe ya Bayern Munich yatsinzemo 7, ikipe ya Paris Saint-Germain itsindamo imikino 6.
iri rushanwa rizaba rigaruka ku itariki 28 na 29 z'ukwezi kwa kane. Tuzaturi muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ikipe ya Bayern Munich ikina n'ikipe ya Paris Saint-Germain, ikipe ya Arsenal cyasurana n'ikipe ya Atletico Madrid. Byose mwabyiyumviye inzira ya MAKIPE yanyuzemo kugira ngo agere hano hantu. Na MAKIPE ahabwa amahirwe yose, ahaba ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal ndetse ikipe ya Atletico Madrid nayo igahabwa amahirwe. Mbese ninde uzatambuka? Ku ikipe ya Paris Saint-Germain yo na ikipe ya Bayern Munich, ni Bayern Munich ihabwa amahirwe yo kuba yakomeza kuri finali. N'umukino wa nyuma uzaba ku itariki 30 z'ukwa gatanu. Umukino wa nyuma uzabera mu gihugu cya Hongria i Budapest. Umukino wa nyuma uzabera kuri Puskas Stadium. Umukino wa nyuma uzabera muri icyo gihugu cya Hongria ifite amateka akomeye, aho ari bwo bwa mbere izaba yakiriye umukino ukomeye mu mateka yayo. Ikindi wamenya kuri aya MAKIPE ari muri kimwe cya kabiri nuko ari MAKIPE afite aho ahuriye n'igihugu cy'u Rwanda, haba ayambara Visit Rwanda ndetse n'afatanyije n'u Rwanda mu kuzamura umupira w'amaguru. Ni ekipe ya Arsenal yambara Visit Rwanda, ni ekipe ya Paris Saint-Germain yambara Visit Rwanda ndetse na ekipe ya Atletico Madrid. Ikipe ya Bayern Munich yo ifatanyije n'u Rwanda mu kuzamura siporo.